Wih, cek nyantai, ngidang santai aja nih. Hujan sih mai. Bocok bingung cang. Bingung engken. Pajang yang sing lah. Wah, cai mau musim hujan-hujan pajang beli cai. Wadah, sing ngerti. Pajang yang hujan-hujan tuh payung adane. Oh gitu. Pajang ngerti sih pajang. Cang kalau makaryo bena bulan loh. Cang kalau beli pajang. Beli pajang, beli tedung nih tuh. Oh, tedung tuh, Bu. Tenangin sih, cang aliang. Oh, wah. Cayo dah kerja cang. Cang sing buat cayo jaki baru kamu belanja cang perjani cang aliang. Oh, nak pajang ju 2,5 3 juta orang sih. Sing yo gitu. Aman ci sing percaya main cang tutuk bareng kamu. Bareng. Oh, bareng kamu. Tapi kualitasnya bagus nih. Bagus kualitasnya. Oh, kualitas bagus dengan terjamin pegawainya lo. Terjamin ci cang tutuk. Nah, masing orang cang lekuh. Nah, pokoknya yuk berangkat. Ah. Tongosnya disapin aja. Cinawang apa sih tongos ini? Nawang tapi sapin. Wah, ini lewat lo deh. Tuh lagi cicak ngelik di dor. Ngomong lagi. Tombol lewat lu kan. Orang cang lir tongosnya roh. Bagus tedung. Bagus tedung. Lapan lu. Swastiastu, Bu. Swastiastu, Pak. Yang jadi nyingain tedung nih kok. Nyingain tapi kemeli. Meli. Oh, enggak dulu bos. Mailin. Toleh nak kini roh, maka jang melah barang ini. Ci tinggal pilih den jadi. Ci mulut doang, ci ngorin. Oh, di ini dulu. Wah, toleh nak bado nak mau belanja tuh. Weh, Pak, minggir tiang kamu belanja untuk ngentuk. Engken pelah cai. Engken tuh bos nih ngelah dini. Tuh bos bagus tedung tuh. Sing tawang cang sorry. Menaniken payu kepilin cai jadi. Wah, jauh bingung cang, onyang lu. Wah, nih pilih cang. Nih. Oh, minyak nih. Ya lu takon hargaan di kudo yuk. Cang nakonan. Oh, ci lu jak bosnya nih. Nah, ci oyon di lu. Bos, meles. Wah. Cikudo deh. Ya niki kisaran harga mulai dari 3,5 sampai 4 juta per pasang. Bos, sing ada dengan kualitas bagus tapi pangmahan mudah. Oh, cai. Engke nih. Cuma lagi barang bagus kualitasnya mudah. Yang kualitasnya bagus pasti harganya tinggi. Jangan mau takon yang saget ado yang gitu kendai. Lek jangan ajak cimai kene. Wih, wah, tuh apa nih menggantung-gantung tuh? Tuh madan lamak, ider-ider, pedapu. Lengkap ini aduh. Lengkap aduh di pokoknya. Padang lo. Cang kama karyo bena bulan kal ganti onyang puasan sanggah cange. Jangan ganti cai. Oh, pokoknya jak ganti. Acepok yang alih ini tak orang kudu hargaan itu. Nah, pokoknya jak pilih gitu malu, pinjam langsung totalan. Aneken ke pilih cai nih. Aneh kene. Ini kejang nih. Oh, ini kejang. Oh. Tuh nih. Idar ini. Oh. Nih, Bin. Oh, idar ya. Oh, tuh kan, Bu. Nih, pajang nih. Ini pajang ngangon di jabu nih. Tuh, betul. Oh. Tuh duo. Tuh. Bo, totalan bo yang barang nih beli maru tuh. Nih. Totalnya samian 10 juta nih. Payah nak itu yang itu. Engken. Tulungin cang kuam bena bedek. Bena bedek kudo. Ben sio juta. Nas keleng ben sio juta orang ci bedek kok. Men dong. Benci kudo bopis. Wasiu. Nas keleng ngapu cai ngabopis siu mai. Cimunyi nyaci nulung apa sing mensing nya. Gado sing bang cang bakti ke sana. Wah, begitu bunga bener di DM cang ado 10 juta. Aku doh 10 juta. Acepok tuh bonya nganggo. Nas keleng ben cang mayaunya. Oh, malah man bati cang bohong dari man bati. Nah, Kang Wang malu. Menci di kengken sen maya. Injak dibeli nasi nih. Ayo,